أهلا ومرحبا بكم في قناة AES Learning لتعلم اللغة الألمانية. ازيكم عاملين ايه ويا رب تكونوا بخير وصحة دايما. إن شاء الله النهاردة هقدم لكم قاعدة مهمة جدا وهي قاعدة دامت والاستخدامات بتاعتها في اللغة الألمانية. يا رب الدرس يعجبكم والكل يستفيد منه. Damit ist ein Konjunktur zwischen zwei Sätzen. هي عبارة عن أداة وصل بين جملتين. Wir verwenden es mit der Bedeutung für etwas. Also, ich mache das, um etwas zu erreichen. نستخدمها بمعنى لأجل ذلك. يعني أنا بعمل كده عشان أوصل لكده. بعمل شيء علشان أوصل لشيء. Also, das heißt, dass damit das Ziel oder Zweck ausdrückt. ده معناه إنها بتعبر عن الغاية أو الهدف. Lass uns so ein Beispiel darüber sehen. تعالوا نشوف مثال على الكلام ده. Ich lerne viel. Meine Familie wird auf mich stolz. Ich lerne viel. Meine Familie wird auf mich stolz. دلوقتي قدامنا جملتين. أول جملة بتقول ich lerne viel. أنا بذاكر كتير. تاني جملة بتقول meine Familie wird auf mich stolz. عائلتي تكون فخورة بيا. يبقى أنا عايزة أقول دلوقتي أنا بذاكر كتير من أجل غاية أن تكون عائلتي فخورة بي. عندي غاية كده إن أنا هقعد أذاكر كتير قوي عشان أخلي عائلتي فخورة بيا في إني أنا بذاكر كتير. يبقى أول جملة أو أول حاجة هننزل الجملة الأولى عادي إيش لعنة فيل، وبعدين هنحط أداة الربط بتاعتنا ومننساش الكوما. إيش لعنة فيل دعمت. هنبتدي دلوقتي ننزل بعدها الجملة التانية، ولكن هتعمل جملة جانبية، يعني بمعنى أصح الفعل هيروح لآخر الجملة. Ich lerne viel, damit meine Familie stolz auf mich wird. أنا أتعلم الكثير لأجعل عائلتي فخورة بي. Ich lerne viel, damit meine Familie stolz auf mich wird. أنا أتعلم الكثير لأجعل عائلتي فخورة بي. Und hier steht die wichtige Frage. Kann ich mit dem Konjunktur selbst anfangen؟ هنا بقى يجي سؤال مهم قوي. هل ممكن أبدأ الجملة بأداة الربط؟ Die Antwort ist ja. Das ist möglich. الإجابة إنه في إمكانية نبدأ بيها، بس هيحصل تغيير صغير وهو كالآتي. أولا هنبدأ بكلمة damit. damit meine Familie stolz auf mich wird. الجملة التانية بقى هنبدأ بالفعل على طول، وهو التغيير إنها بدل ما تبقى إش لعنة فيل هتبقى لعنة شفيل، فهتبقى على بعض كالآتي. damit meine Familie stolz auf mich wird lerne viel. damit meine Familie stolz auf mich wird lerne ich viel. كي أجعل عائلتي فخورة بي أذاكر كثيرا. دلوقتي هنشوف كمان مثال. Ich reise nach Deutschland. Ich verbessere meine Sprache. Ich reise nach Deutschland. Ich verbessere meine Sprache. دلوقتي قدامنا جملتين. الجملة الأولى معناها أنا أسافر إلى ألمانيا اللي هي ich reise nach Deutschland. الجملة التانية اللي هي ich verbessere meine Sprache معناها أنا أحسن لغتي. دلوقتي عايزين نقول أنا بحسن لغتي عشان الهدف أو الغاية أسافر لألمانيا، وعايزين مرة نبدأ بأداة الربط ومرة نحطها رقم 2. فهتبقى ich verbessere meine Sprache damit ich nach Deutschland reise. Ich verbessere meine Sprache damit ich nach Deutschland reise. أقوم بتحسين لغتي حتى أتمكن من السفر إلى ألمانيا. طب عملنا إيه هنا؟ أول حاجة عشان بدأنا بالجملة اللي مفيهاش أداة الربط، فحطينا الفعل نمرة 2 بوزيسيون 2 رقم 2 في الجملة ich verbessere. والجملة التانية اللي هي بتاعت دعمت
جبنا فيها طبعا الفعل في الاخر كده كده علشان بتعمل ايه نيبنزاتس او جملة جانبية. طيب دلوقتي هنبدأ بجملة damit. Damit ich nach Deutschland reise, verbessere ich meine Sprache. Damit ich nach Deutschland reise, verbessere ich meine Sprache. حتى أسافر إلى ألمانيا أقوم بتحسين لغتي. هنا لما بدأنا بجملة damit فجملة damit زي ما هي reise في الآخر عشان في نيبنزاتس. لكن لما جينا نبدأ بقى بالجملة الأساسية بدأنا بالفعل على طول. verbessere ich meine Sprache. Dann haben wir noch eine Frage und zwar, hat die Regel vom zu die gleiche Bedeutung von damit؟ دلوقتي بقى من سياق الجمل ومعناها في سؤال مهم جدا هنا. هل قاعدة zu ليها نفس معنى قاعدة damit؟ يعني لا وفي نفس الوقت. دي الإجابة. Das Antwort ist jein. jein يعني أو لا أو لا في نفس الوقت. كمعنى المعنى واحد فعلا لكن مش دايما هقدر أبدل بينهم. طب ازاي أعرف امتى أبدل بينهم؟ ده هنشوفه من خلال نفس المثالين اللي فوق. هنبتدي بالمثال التاني اللي هو ich verbessere meine Sprache damit ich nach Deutschland reise. أقوم بتحسين لغتي حتى أتمكن من السفر إلى ألمانيا. طب التحويل بتاعها هيبقى ازاي؟ هتبقى أول حاجة الجملة الأولى ثابتة ich verbessere meine Sprache nach Deutschland zu reisen. ايه اللي اتغير؟ أول حاجة أنا حطيت بدل damit. خدت محلها بعد الكومة. وإني في الآخر حطيت قبل الفعل تسو. الفعل في الاخر برضو بس حطيت قبله تسو وجبت الفعل في المصدر مش متصرف. يعني مبقتش غايزة عشان لا هي بقت غايزن وقبلها تسو. واهم تغيير حصل هو اني شلت الضمير خالص من جملة تسو. يعني في الجملة الاصلية اللي احنا عملناها كانت دعمت nach Deutschland reise. في جملة انا شلت الضمير خالص شلت كلمة خالص فبقت nach Deutschland zu reisen. طب دلوقتي تعالوا نشوف المثال الأول بقى نحاول إننا نحوله اللي هو كان إيه؟ اللي هو كان ich lerne viel damit meine Familie stolz auf mich wird. أنا أتعلم الكثير لأجعل عائلتي فخورة بي. هنا بقى للأسف ما ينفعش نعمله بجملة zu وده علشان الضميرين هنا أو الضميرين الفاعلين هنا يعني الفاعل والفاعل مختلفين. يعني لازم الفاعل بتاع الجملة الأولى يكون هو الفاعل بتاع الجملة التانية عشان نقدر نحذفه من الجملة التانية زي ما عملنا من شوية. لكن هنا الفاعل في الجملة الأولى هو والفاعل في الجملة التانية meine Familie علشان كده معرفناش نحذفها. يبقى القاعدة دلوقتي damit بتيجي zwei Sätze mit zwei verschiedenen Subjekten. بتبقى جملتين مختلفين مع 2 فاعلين مختلفين زي في المثال الأول وماينه فاميليا. هنا فاعل وهنا فاعل. لكن قاعدة zu zwei Sätze und nur ein Subjekt. جملتين لكن نفس الفعل نفس الزوبيكت علشان كده بحذف الزوبيكت من الجملة التانية. وبكده نكون انتهينا من شرح قاعدة دامت. أتمنى أن يكون عجبكم وإلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله.